Više od 2000 ljudi u Srbiji godišnje zbog depresije, zbog gubljenja svoje vere, zbog gubljenja svoje porodice, zbog gubljenja poverenja u državu, u društvo, u svoje prijatelje, više od 2000 ljudi godišnje izvrši u Srbiji samoubistvo. Da li možete da izdržite više tu torturu i tu represiju? Da li znate koliko imamo jadnih i gladnih penzionera? Na jednog zapošljenog imamo jednog penzionera i 2 nezapošljene u Srbiji. Samo onaj ko je lud postoji u ovoj zemlji, gde 90% onoga što zaradite morate da date državi. A da kažem državi, to je časno. Vi 90% onog što zaradite ne dajete državi, nego dajete lopovima, petokovrsnim kriminalcima. Njima dajete. Mi moramo da shvatimo jednu stvar. Da su na čelu naše države trećerazredni političari. Oni su u stvari ništa drugo, ako pratite kako oni rade, nego slepi poslušnici svojih mentora. Međutim, mnogi su zaglibili u jedno krivično delo koje, ako ste primetili, u Srbiji više ne postoji. A to krivično delo jeste krivično delo bele izdaje. Da li neko govori o veleizdaji? Da li neko govori o definisanim nacionalnim ciljevima? Da li neko govori o definisanim nacionalnim interesima? Da li neko govori